Uyakhumbula sifundile nge-human brain. Sithe the largest part of i-human brain ibizwa nge-cerebrum. I-cerebrum, one of ama-functions wayo was to receive and interpret sensations from sense organs. Lawo ma-sensations lawo bekuyi-hearing, i-sight, i-feeling, i-taste, i-smell. I-smell-ke i-nose responsible for leyo sensation leyo, and then i-taste, i-tongue, feeling, i-skin, sight, i-human eye. Sifundile nge-human eye. I-hearing-ke i-sense organ responsible for i-hearing, i-human ear. Njengamanje-ke sizofunda nge-human ear. Human ear-ke ine-structure esithi asibe kanjena-ke. Ngiyayibona-ke le part le ohlala uyibona uma ukuthi ubuka umuntu uthi nayi indlebe yakhe noma nayi i-ear yomuntu. But i-human ear-ke iya-extenda ize ifike ngaphakathi ekhanda lomuntu. Yizo zonke lezi zinto lezi sifoma i-part of i-human ear, not just lento le oyibonayo wena ngaphandle kuphela. Ukuze umuntu ekwazi ukuthi uyakuzwa uma ukhuluma njengoba nami ngikhuluma ungizwa, ingoba lo u-involved ekutheni ungizwe, nalo u-involved ekutheni ungizwe, nalo u-involved nalo kanjalo-ke kuze kuyofika-ke kwi-brain lapho khona-ke lento engiyikhulumayo izoba interpreted as i-sound yomuntu okhulumayo nokuthi lo muntu okhulumayo ukhuluma uthini. I hope kuyezwakala lokho. Into ebalulekileyo okokuqala ukuthi ukwazi ukulabel ama-parts we-human ear. But before siwalabule-ke, hhayi ukuthi human ear irresponsible for i-hearing kuphela. Yebo, sikhule sazi noma sazi ukuthi-ke i-human ear noma indlebe eyokulalela kuphela. But i-human ear omunye umsebenzi owenzayo is to maintain i-equilibrium noma to maintain i-balance, ukuthi ukwazi ukuthi ume. Na yonke-ke leyo nto-ke ehambisana ne-balance yomuntu. I hope kuyezwakala. One, kuma-parts we-human ear sinale part lena engaphandle le oyibonayo, le nyama lena okwazi ukuyithinta uma uthinta yo ear, le okwazi ukuyifaka icici noma ufaka amacici amaningi, angazi kusuke sekwenze njani. But-ke ibizwa ngepina, igama layo kuthiwa ipina. So le part yendlebe oyibona ngaphandle ibizwa ngepina. And then mawuqala kungena-ke ngaphakathi endlebeni khona ipart ebizwa ngokuthi i-auditory canal. So i-auditory canal ile part le from la masuqala ungena ngaphakathi all the way uzofikela khona umunwe wakho ongafikile khona, ibizwa nge-auditory canal. Uyayibona vele ukuthi injenge canal lento lena. So iyona auditory canal. And then after i-auditory canal sithola lento le engizoyi-highlighta njengamanje, le part le. Lento lena ibizwa nge-eardrum. Ingoba vele injenge-drum, lezi zinto oyishayayo uma ushaya i-drum leli lo music. Inyama estretchile lena noma i-membrane-ke estretchile-ke eblockile laphana okuthiwa i-eardrum. Kubalulekile ukuthi ukwazi-ke lokho ukuthi ibizwa nge-eardrum because ithi ayibe njenge-drum-ke vele leli elishawayo. Nanokuthi-ke nayo iyashayeka-ke, so thola ukuthi ishawa yini-ke yona njengoba nje iyi-drum nayo ngokwayo. Igama engizolisebenzisa-ke angizukusho ukuthi eardrum, but ngizosebenzisa elinye igama layo. Uma ungashongo ukuthi eardrum uthi tympanic membrane. So i-tympanic membrane, i-eardrum. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi-ke lokho. And then masifika lana-ke after i-eardrum kunale part lena engiyi-highlightayo njengamanje, igcwele umoya-ke le part le engiyi-highlightayo njengamanje all the way uzofikelana-ke. But leli zansi layo, the lower part of le part le ngithi igcwele umoya, iyi-tube ebizwa nge-eustachian tube. Ngisazokutshela-ke ama-functions wazo lezi zinto lezi, but i-eustachian tube le. And then phakathi-ke kwale ndawo lena-ke e-filled noma e-filled by air, kukhona amathambo la awu-3 njengoba uwabona-ke la mathambo lawa. Ngizohighlighta lokuqala ngo-red.
ithambo leli, phinde futhi ukuthi kube enye ibone lena, and then kube enye ibone futhi le kunama-bones la awu-3 phakathi-ke la engithi khona kunomoya. Lama-bones lawa mawabiza wonke owu-3 kanjena negama lawo okuthiwa ama-ossicles. But eli-1 ibone leli lokuqala libizwa nge-hammer, and then leli lesi-2 ibone libizwa nge-anvil, and then leli lesi-3 ibone libizwa nge-stirrup. Mayehlangene-ke lamabone lawa abizwa ngama-ossicles. Kubalulekile ukuthi ukwazi-ke igama lawo esahlangene uphinde wazi igama lawo esehlukene ukuthi leli lokuqala libizwa ngani, alandelana ngaleyo order leyo. Kuqala i-hammer, after i-hammer kuze i-anvil, after i-anvil kuze i-stirrup. Akhona-ke amanye amagama-ke abizwa ngawo lamathambo lawa, but-ke most common ngiyo lawa engiwabizayo ukuthi i-hammer ingoba vele leli thambo lime njenge-hammer, kube i-anvil ingoba leli thambo lime njenge-anvil. Cabanga ukuthi awuyazi-ke i-anvil, but-ke ma uyazi-ke good for you. Bese kuba khona i-stirrup. I-stirrup-ke lento lena ogxoba kuyo ma urayida i-horse, ime njengayo leya nto leyana-ke leli thambo leli. La ukungena khona unyawo lakho la ugxobeke ma urayida i-horse, if wakwayibona-ke leyo nto leyo. Kubalulekile ukuthi uwazi-ke lamathambo lawa, and then after amathambo la ngaphansi kwaleli thambo engithi stirrup, ukuthi ayiveli leya part leya, but la ngaphansi kwethambo engithi stirrup kukhona into ekanje, ibizwa nge-oval window leyo nto leyo. So sine-oval window, ngicela ukuthi ngisale sengiyi-highlighter khona lana, i-oval window. I-window lena emise okwe-oval i-shape yayo, yikho kuthiwa i-oval window. And then right ngaphansi kwe-oval window khona elinye futhi i-window elibizwa nge-round window. Njengoba ubona li-round leli window leli bizwa nge-round window. And then-ke kube ile emiswa kwe-snail, le part lena emiswa kwe-snail noma kwe-snail shell ibizwa nge-cochlea. Cochlea. And then after cochlea sinento okuthiwa i-auditory nerve. This is the auditory nerve. Akulula ukuthi uyi-understand lezi zinto ngaphandle ukuthi u-understand ukuthi i-sound itravela kanjani. Njengoba sithi indlebe is for hearing. Never mind i-balance, ngizoyenza ku-part 2. Njengamanje sisakhuluma nge-hearing. Into eyenzakalayo ukuthi-ke from the sound source, njengokuthi njengoba ngikhuluma noma umuntu mayekhuluma-ke lapho khona noma kudlala umusic. Umusic utravela njengama-waves, okuwukuthi from the sound source ama-air particles alokhu ecollida kuze kuyofika endlebeni yakho. Leyo nto-ke ibizwa ngokuthi ama-sound waves. Ama-sound waves-ke ayatravela-ke from wherever lapha asuka khona ehambe ezofika endlebeni yakho. Ma efika endlebeni yakho, into yokuqala afika kuyo iphina. Okuwukuthi-ke iphina uyayibona ukuthi i-direct ngendlela eme ngayo, ime ngazuthi into kanje as if manje ifanele. Nganoma uyazi ifanele, khumbula ma ukha amanzi mhlambe ufuna ukuwafaka esigubhini, khona into kanje okuthiwa ifanele leya nto leyana yokufaka amanzi, and then ufaka amanzi-ke lana ehlele esigubhini-ke, let's say kunesigubhu la. So nayo-ke indlebe lena iphina, iphathi yendlebe okuthiwa iphina ime njengefanele, okuwukuthi-ke it traps and directs ama-sound waves. Umsebenzi wephina is to trap and direct ama-sound waves into the auditory canal. Angithi uyakhumbula ukuthi after iphina kune-auditory canal. The whole idea lana noma-ke umsebenzi wendlebe ukwenze njani ukuthi phela lama-sound waves noma lo msindo lona ozayo ukwazi ukuhamba uye engqondweni uyoba interpreted, ngoba ingqondo yiyo le ekwaziyo ukuthi iyazi ukuthi okay le sound lena i-siren ye-ambulance, okay le sound lena i-sound yenkomo ekhawa, ngithi uyabona, okay le sound lena i-sound of a person, uyakhuluma lo muntu lo, and uthi lezo zinto lezo ingqondo-ke ezobe si-interpreta-ke leyo nto leyo. But ukuze ingqondo ikwazi ukuthi i-interprete whatever sound, kuzomele kube ukuthi i-sound iyatravela
izifike la ezoba converted khona. Remember i-sound iyi-stimulus. So njengoba iyi-stimulus noma ama-sound waves ayi-stimulus, njengoba iyi-stimulus kuzomele at some point kwi-journey yawo ebe converted into ama-impulses ngoba engqondweni kuya ama-impulse through ama-neurons-ke njengoba sike sayifunda leyo nto leyo. So ukuze-ke efike lapha azoba converted khona ama-sound waves kuzomele edlule kwiphina, okuwukuthi iphina izokwenza njani, izowa-trapper and iwa-direct to the auditory canal. Yini ezokwenziwa i-auditory canal? I-auditory canal izowa-transmitter lawo ma-sound waves njengoba ila, angithi yabona ama-sound waves ayafika-ke lana-ke azoba directed-ke ngale ndlela le, ehambe i-auditory canal umsebenzi wawo ukuthini, ukuthi ahambise phela lama-sound waves eqhubeke eze yofika lapho abheke khona. Aqala kuphi kodwa? After i-auditory canal asezohlangana nani? Ne-tympanic membrane, i-drum lelade ngilisho-ke, i-ear drum. I-tympanic membrane-ke lena azothi uma efika ama-sound waves estrike yona i-tympanic membrane. Uma estrike izoqala i-vibrate i-tympanic membrane. So i-auditory canal umsebenzi wawo ukwenza njani? Is to transmit ama-sound waves to ini? The tympanic membrane noma the ear drum. Angazi noma kuyezwakala lokho. One thing-ke mhlawumbe singadinga ukuyazi-ke futhi nge-auditory canal ukuthi i-auditory canal iney'nwelenyana, njengoba wazi ukuthi kuney'nwele ey'ncane ey'phakathi endlebeni yakho. Lezo y'nwele-ke lezo umsebenzi wazo-ke izama ukuthi ivimbe foreign objects ukuthi engangeni endlebeni, njengokuthi mhlawumbe i-dust ingahambi ingene endlebeni iziyo-affecta your eardrum noma i-tympanic membrane yakho. Okunye futhi khona la kwi-auditory canal kunento okuthiwa i-wax. Lento lena-ke othi uma ufaka isandla-ke uyikhiphe-ke ngazuthi uthi ukungcola. Leyo nto le i-wax umsebenzi wayo-ke yona i-preventa your tympanic membrane noma i-eardrum yakho from drying out. Njengoba ngisho ukuthi inyama le-eardrum lena estretchekile-ke noma i-membrane. So kulula ukuthi mhlawumbe ingaba dry bese iyaqina-ke mhlawumbe igcine sidabuka. So i-wax-ke lena-ke ohlala uyikhipha-ke isuke ikuprotector-ke, protector your tympanic membrane-ke from drying out. Alright. And then i-sound-ke mayifika kwi-tympanic membrane, remember ama-sound waves lawo okuwukuthi kusho ukuthi aya-travela ngendlela travela ngayo bese efika kwi-tympanic membrane-ke maye striker against i-tympanic membrane izoqala-ke i-tympanic membrane i-vibrate njengoba wazi ukuthi isigubhu i-drum mawukuthi uyalishaya liya-vibrate angithi bese likhanda umsindo. But-ke la umsindo-ke awukhandeki ngendlela mhlawumbe ye-drum ongayicabanga. Ngizama ukukutholisa i-idea ukuthi okay, if something strikes against i-drum iyaqala i-vibrate. Ma i-vibrate i-drum uyakhumbula ngithi ngithe kunamathambo la awu-3. These are smallest bones emzimbeni womuntu. I-hammer, i-anvil, ne-stirrup. Lamathambo lawa, i-hammer is attached to i-eardrum noma i-tympanic membrane. Bese kuthi i-anvil is attached to i-hammer and then bese kuthi i-stirrup is attached to i-anvil. So makunyakaza i-eardrum kwenza ukuthi bese kunyakaza leli thambo, bese kunyakaza leli thambo, bese kunyakaza leli thambo leli. Okuwukuthi-ke kushuthi-ke ama-sound waves-ke azoba transmitted by ini? By the vibration of i-tympanic membrane to ini? Ama-ossicles. Remember lamathambo awu-3 ngiwabize ngokuthi ama-ossicles. So by the vibration of i-tympanic membrane ku-resulta to i-vibration of ini? Ama-ossicles. Okuyini? Okuyi-hammer-ke i-anvil ne-stirrup. Into eyenzakalayo ukuthini-ke wona lamathambo lawa ayayi-amplify-ke inakhunje i-vibration enza ukuthi kube ne-vibration enkulu-ke than before. Ihambe le vibration izizofika la kwi-stirrup. Mayifika kwi-stirrup izohlangana nani? Remember ngithe ngaphansi kwe-stirrup kune-window. Leli window lokungena ngaphakathi kwi-cochlea. Leli window libizwa nge-oval window. Into eyenzakalayo ukuthini? I-oval window i-area yayo incane kune-area ye-tympanic membrane. Angithi uyabona i-tympanic membrane ngaba yinto mhlambe kanje. Mawukhompera-ke i-area ye-tympanic membrane ne-area ye-oval window, incane i-area ye-oval window.
Njoba incane i-area ye-oval window kwenza ukuthi-ke if ama-vibration noma ama-sound waves e-striker against i-oval window bese kuba ukuthi pressure-ke iba increased. Angazi ngoba abanye abayenzi science, angazi noma even nakwi-high school level ikhona le science ethi pressure equals force over area, khona into kanje. Okuwukuthi kushuthi mawukuthi i-area incane ngokwe-relationship, i-pressure izoba nkulu. Mawukuthi i-area inkulu, i-pressure izoba ncane. So in this case ke sisuka from i-area enkulu where i-pressure ibincane kushuthi ahamba ama-vibrations azezofika kwi-oval window, okuwukuthi i-oval window ine-area encane. Lokho kwenza ukuthi njoba i-area incane i-pressure igcine iba nkulu. Why sidinga ukuthi le pressure ibe nkulu? Into eyenzakalayo ukuthi lama-vibrations noma lama-sound waves azongena manje kwi-cochlea, and i-cochlea ine-fluid phakathi kuyo noma inento engamanzi kuyo. I-sound noma ama-sound waves all along ebelokhu etravela emoyeni, elokhu etravela emoyeni kanjalo kanjalo ama-vibrations emoyeni, ama-vibration. But mase singena kwi-cochlea kunamanzi kwi-cochlea, akukho lula ukuhamba emanzini kunokuhamba emoyeni. Yabo kufana nokuthi you swing your arm, kulula ukuswinga your arm emoyeni than swinging your arm emanzini. Angazi noma iyayenza any sense leyo nto le. Kulula ukugijima emoyeni njengokuthi phandle kunokugijima emanzini. Therefore yikho ama-sound waves lawe sedinga ukuthi i-pressure ikhuphuke so that phela ezokwazi uku-exert i-force enkulu ekwazi ukutravela ezefike la okumele efike khona. I hope niyayithola leyo nto. Kubaluleke kakhulu-ke lokhu ukuthi ukwazi ukuthi ngokwe-nature ye-tympanic membrane ne-nature ye-oval window, i-tympanic membrane ine-area enkulu, meaning i-pressure isasencane. But mase sifika laphana kwi-oval window, i-area ye-oval window incane, okuwukuthi-ke njengoba incane i-area yakhona kusho ukuthi i-pressure izoba nkulu. Leli formula-ke liqeda ukuchaza yona le nto ade ngizama ukuyichaza-ke. But i-reason-ke for ukuthi-ke lana sidinga ukuthi sibe ne-pressure enkulu, it's because mayefika ama-sound waves kwi-cochlea kune-fluid kwi-cochlea. Le fluid lena-ke yenza ukuthi-ke ama-sound waves engakwazi ukutravela kalula. So yikho edinga i-pressure enkulu ezokwazi ukuthi ephushe kakhulu against amanzi, ezokwazi ukutravela ezefike-ke la azoba converted khona into ama-impulses. Remember kusase-stimulus. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kubalulekile ukuthi ukwazi lokho. I-sound isahamba ngendlela enormal lana, eqale lamathambo lawa ama-ossicles enze njani? Amplify noma increase i-vibration. And then mase sifika la futhi sekuzo increase i-pressure futhi, okuwukuthi-ke kubalulekile ukuthi kwenzeke lokho since ngithi mina-ke kunamanzi la, hayi kodwa amanzi but i-fluid. Le fluid ezokwenza ukuthi kube nzima ukuthi kutraveleke la phakathi kwi-cochlea. I hope kuyezwakala. Now ngikhulume ngo-oval window, but khona enye window futhi khona la okuthiwa i-round window, just ngaphansi kwe-oval window kukhona i-round window. Remember ama-waves lana engena ane-pressure enkulu mayengena la. So njobe engene ne-pressure enkulu kuyenzeka ukuthi manje lama-waves ane-pressure enkulu a-excess angagcina se-create i-echo la ngaphakathi, okungamele kwenzeke i-echo. So lama-waves kuzomele ephume-ke through the round window. Ama-pressure waves noma ama-waves ane-pressure e-increased kuzomele ephume through ini? I-round window. Lawa a-excess angadingakali noma a-extra azophuma through i-oval window bese ehlangani nge-Eustachian tube ephumeke ngaphandle komzimba womuntu. I hope kuyezwakala lokho. Kubalulekile ukuthi ukwazi lokho. Bese-ke siba nayo i-Eustachian tube, ngicabanga ukuthi ngingakakhulumi ngayo. I-Eustachian tube umsebenzi wayo-ke owokuqala is to equalize i-pressure between ama-side o-2 we-tympanic membrane. Na i-tympanic membrane noma i-eardrum. Khona leli side elingapha le-tympanic membrane bese kuba khona leli side elingapha le-tympanic membrane. Remember kunomoya la, umoya uyakwazi ukungena ube khona ngapha.
nangapha ngithe this part is air filled noma ke igcwele umoya le part le engapha ye kubalekile ukuthi umoya okule part engapha kwe-tympanic membrane ipressure yawo ilingane nepressure yomoya ongapha kwe-tympanic membrane ngoba if ipressure ingasalingani, let's say mhlambe ipressure engapha kuleli side elingapha inkulu, lokho kusho ukuthi lo moya ongapha kwe-tympanic membrane uzophusha kakhulu against i-tympanic membrane uyenze igcine isiba kanje i-tympanic membrane, angithi uyabona. And mayisi kanje i-tympanic membrane because of ukuphusha komoya from leli side leli iyalimala i-tympanic membrane. Ilapho khona ozozwa khona mhlambe sengazuthi kublockekile indlebe yakho noma uzwe ngazuthi manje isibhlungu indlebe yakhe ngoba kusuke kuukuthi i-tympanic membrane yakho isi pushed against by lo moya lo. So umsebenzi ke Eustachian tube yikho ukuthi ke izo equalizer i-pressure between either sides of i-tympanic membrane. Kanjalo if mhlawumbe umoya ongapha usumkhulu kakhulu manje kunalo moya lo ongapha, kusho ukuthi usuzophusha manje against i-tympanic membrane such that manje sikanje singazuthi iphumela ngaphandle. Kanjalo njengoba uphusha kanje umoya uyayilimaza, uzozwa ubuhlungu noma uzozwa manje sekungazuthi ublockekile kanje indlebe yakho usayizwa kahle sound. Kubalekile ukuthi ukwazi ke lokho. Into enzakalayo ke for example mhlambe la khona esingathola i-situation lapho khona sekwenzeka ke ukuthi pressure ingabi equal. Njengokuthi mawukhuphuka mhlambe uclimb i-mountain. So if uclimb i-mountain mawuphezulu kwi-high altitude umoya wakhona une-pressure encane. So njengoba unemoya une-pressure encane kuzokwenza ukuthi le pressure engapha manje isiba nkulu kunale pressure le engenayo ngoba wena usendaweni yomoya one-pressure encane. Kanjalo ke njengoba lo moya ongapha usune pressure enkulu uzophusha against i-tympanic membrane yakhe igcina isime kanje, sekuyalimaleka ke lapho. Kufana nokuthi mawugibele i-aeroplane mhlambe u-take off iyaqala ngithi pressure manje ayisabi equal, sekuyalimaleka. Kanjalo nanoma mhlawumbe uyaphansi from phezulu uyaphansi, kusho ukuthi pressure manje ngoba uyaphansi pressure ya increase. May increase pressure kusho ukuthi manje umoya usuphusha kakhulu kunalo moya ongapha kwe-tympanic membrane. Kanjalo sekuyalimaleka. So yenzani ke i-Eustachian tube? I-Eustachian tube ukuthi if umoya ongapha mningi uphusha kakhulu against, izozama ukuthi urelease lowo moya lowo uphumeke ngaphandle ke bese kuba ukuthi i-equal ke pressure kanjalo. If maybe mncane umoya olana kunalo ongapha lo uyaphusha kakhulu, izozama ukuthi allow more air to enter lana so that izokwazi ukuthi ibe balanced ke i-tympanic membrane ihlale iku-state esinormal noma ke esidingakalayo. Kubalekile ukuthi ukwazi ke lokho about Eustachian tube, kubaleke kakhulu ke ukuthi ukwazi lokho. Another thing ke mhlambe engayimentionanga ke ngisazama ke lana ukukunikeza ama functions walezi zinto lezi ukuthi la kwi-cochlea phakathi nayo kunama receptors lawa zo receive the stimulus from the sound waves bese yasiconverta into the nerve impulse. Lawo ma receptors noma leyo receptor ibizwa nge-organ of Corti. Angizu ukuya ke ukudwela much on the nature of i-organ of Corti ngaphandle kokuthi ke i-organ of Corti inama hair cells. Lama hair cells lawa yiwo lawa okuwukuthi ke njoba kungena ke ama waves lawa noma mhlambe kuza ama vibrations lawa ezo striker against the oval window with increased pressure bese iyaqala le fluid yamove le ephakathi kwicochlea. Mayimove le fluid ephakathi kwicochlea yenza ukuthi lezi inwele lezi eziku-organ of Corti zimove. Kanjalo ke mayimove ke ziconverta ke lawo ma vibrations lawo into ama impulse noma electrical impulse, ngizothi ama nerve impulse kodwa zizoconverta ke lawo ma vibrations into ama nerve impulse.
mayise converted ke to ama-nerve impulse lapho khona sezongena ke manje kwi-auditory nerve. I-auditory nerve iyo le azongena kwi-auditory nerve bese yahamba ke all the way ezeyofika kwi-cerebrum engqondweni. Mayifika kwi-cerebrum izokwenza njani? Receiver and interpret bese yasho ukuthi okay sound lena yomuntu. Uyakhuluma lo muntu lona uthi hello Newcastle. Ngiyadlala. I hope niyayithola lonto. Kubaluleke kakhulu ukuthi sikwazi lokho. Ngicabanga ukuthi mhlambe yikho kubaluleke kakhulu ngehearing ukuthi wazi ukuthi kwenzakalani ngokwazi ama-functions nokwazi ama-label walezi zinto lezo. Ukuthi okay sinephina, iphina direct sound waves into i-auditory canal. Then i-auditory canal transmits ama-sound waves to the tympanic membrane. Ngase ngakhuluma ngokuthi iney'nwele and ine-wax. Iy'nwele ke zi-preventa foreign objects from entering njenge-dust kanje. And then i-wax ke yona i-protector i-tympanic membrane from drying out. And then ngase ngikhuluma ngayo i-tympanic membrane itself. Ngithe i-transmit ama-sound waves to the middle ear. Ngisazokhuluma ngokuthi ear is differentiated into 3 parts. Angazi noma lesa silungu engisikhulumile right yini. But inama-parts awu-3 khona i-outer part, i-middle part, ne-inner part of human ear. And then kube ama-ossicles. Ama-ossicles ilawa-ke aphakathi kwi-middle part of i-ear. One of ama-ossicles ithintene ne-eardrum noma ne-tympanic membrane. Okuwukuthi uma inyakaza i-tympanic membrane i-triggera ihema ukuthi inyakaze, kanjalo i-anvil, kanjalo i-stirrup. Azonyakaza kanye kanye ngendlela efanayo ku-vibrate-ke okuwukuthi transmitter kanjalo ama-sound waves. And then kube i-oval window ngithe i-transmit ama-vibration from i-middle ear to the inner ear. Yiyo i-oval window le eyenza ukuthi i-pressure ibe increased because of i-nature ye-area yayo incane. We going from i-area enkulu to i-area encane, i-pressure izokwenza njani-ke? Izo-increase kanjalo. Bese kuba ukuthi-ke njengoba-ke engena ene-increased pressure kuzokwenzeka ukuthi kube ne-excess pressure ezodinga ukuthi iphume ngaphandle ukuze kungenzeki phela i-echo la ngaphakathi. Leyo pressure-ke ezophumela ngaphandle izophumela ngaphandle through i-round window. Iphumela ngaphandle through i-round window bese iyophuma-ke nge-Stitchen tube iwulive-ke umzimba. Okunye-ke ukuthi-ke njengoba i-increased le pressure lena yingoba la kune-fluid kwi-cochlea ngithi sisho kanjalo. Yikho kumele ibe increase so that kuzokwazi ukuthi kutraveleke. Iyo-ke i-oval window le. I-round window ngicabanga ukuthi ngiyishilo ukuthi i-stop ama-vibrations from being echoed and then i-absorber excess pressure from the inner ear. I-Stitchen tube ngithe equalizer pressure on both sides of the tympanic membrane. I-pressure kumele ilingane ngapha nangapha kwe-tympanic membrane ngoba uma ingalingani kusho ukuthi kuleli side enkulu ngakhona i-pressure lizophusha lelo side lelo bese iyalimala-ke noma igobe i-tympanic membrane okungamele-ke yenzeke leyo nto leyo. Iyalimala mayigoba. Kumele ihlezi ime ngendlela ema ngayo kube ukuthi iya-vibrate if there's any movement. Sathi-ke kune-cochlea, i-cochlea i-converter i-stimulus into ama-impulses but not necessarily cochlea but ama-receptors phakathi kwi-cochlea. Ngithena-ke i-receptor ibizwa ngani-ke etholakala phakathi kwi-cochlea i-organ of Corti. Kubalulekile ukuthi ukwazi-ke lokho kakhulu ukuze uzokwazi ukuphendula ama-questions-ke ngendlela efanele kuzomela uzazi-ke lezi zinto nama-functions wazo. Lana-ke ngizamile ukuveza from the tympanic membrane njengoba ubona ngicabanga ukuthi-ke izume-ke ngokwanele ukuthi ungakwazi ukuyibona. From the tympanic membrane okuyi-eardrum ngithe mina ihema i-attached to i-tympanic membrane. So ama-sound waves mayefika lana, remember ama-sound waves afika from the auditory canal angithi. Efike ezo-striker against the tympanic membrane. Yenze njani i-tympanic membrane? Yaqala-ke yanyakaza-ke i-tympanic membrane iyanyakaza. Uma inyakaza i-tympanic membrane yenza ukuthi nalo enyakaze ngoba ba-attached nalo i-anvil izonyakaza ne-stirrup futhi izonyakaza.
mayinyakaza zenzansi zitransfera ama-vibrations noma ama-sound waves in form of i-vibration. I-vibration uma beya-transferred lana okokuqala iba amplified, iphinde futhi lana angithi uyabona ukuthi from la ibihamba noma betravel ama-waves ngendlela enormal. Mayifika la yaqala ya-vibrate-ke ngoba di-striker against law beqale be-vibrate-ke laba. Umsebenzi wabo oqala laba ukuthi ba-amplify i-vibration and then be-transmit-ke yona i-vibration futhi into the inner ear, okuwukuthi inner ear-ke ile part ene-cochlea. But ngaphansi la, ngaphansi kwe-stirrup kune-window okuthiwa i-oval window. Sinama-window awu-2, khona i-window elingekho round but elimiswa kwe-oval kanjena, bese kuba khona i-window eli-round. Leli window leli eliyi-oval kanjena ileli elingaphansi la njoba usibona ne-stirrup lana i-base yaso ime njenge-oval, so ngaphansi kune-oval window. So mayi-vibrator i-stirrup si-vibrator sisuke sishaya against the oval window, si-striker against the oval window. Because of i-nature-ke ye-area ye-oval window incane i-oval window. Remember sisuka kuma-vibrations lana from the tympanic membrane bekune-vibration, but ine-area enkulu i-tympanic membrane compared to the oval window. So i-vibration yala angeke izifane ne-vibration yala. I-pressure isinkulu la because of i-area encane. So ama-vibrations angena la phakathi kwi-cochlea asene vibration enkulu. Njoba i-vibration enkulu vele kufuneka khona ukuthi ibe nkulu. Why kumele ibe nkulu? Ingoba la kwi-cochlea phakathi kunamanzi. Hayi amanzi ukuthi phela ngenzela ukuthi understand fluid. Kunento engazi ukuthi amanzi fluid inalo igama lakhona. Le fluid le elaphakathi ngoba i-fluid akukho lula ukutravela kwi-fluid than ukutravela in air. Yikho sidinga i-pressure enkulu ezokwazi ukuthi pushe against i-fluid ukuze phela ezohamba lama-vibrations ezezofika lapho khona azoba received kuma-receptors. Uyabona leli gama lithi receptor and receive kuyahambisana. Khona la phakathi kwi-cochlea. Remember la kune-receptor ebizwa nge-organ of Corti. So njoba singena lana kunamanzi vele bekuzoba nzima ukuthi sihambe lana. Yikho besidinga i-pressure enkulu noma sidinga i-force enkulu ezosiphusha ukuthi sigcine sihambile sifike-ke kwi-organ of Corti noma kuma-receptors. Bese kama-receptors azokwenza njani? Azoconverta the stimulus-ke okungama-vibration noma ama-sound waves into the nerve impulses noma-ke to electrical impulses. Lama nerve impulses asezongena kwi-auditory nerve. Kufana nokuthi nerve ye-audio. Remember besine nerve enye laphana kwi-human eye. La sesinenye futhi nerve kwi-human ear. Okay, kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi-ke lokho. Now mhlawumbe-ke ukudifferentiate-ke between the outer part of i-ear, i-middle part ne-inner part kubaluleke kakhulu-ke. Ngizamile-ke lana ukuthi mhlawumbe ngizama uku-highlighter ngama-colors ahlukahlukene. Lana nginani? Ngine-outer part of i-ear. And then la ngibe ne-middle part of i-ear. And then ngibe ne-inner part of i-ear. I-outer part of i-ear ine-pinna, okuyile part le uzokhumbula ngithi ukuthi pinna yini. Iphinde ibe nani? Ne-auditory canal. And then i-tympanic membrane is-separator between the outer part of i-ear ne-middle part of i-ear. Kwi-middle part of i-ear nginani? Nginama-ossicles. Remember lamathambo lawa O3 collectively abizwa ngama-ossicles. And then eli-1 libizwa ngani? I-hammer. Elinye libizwa ngani? I-anvil.
elinye libizwa ngani nge-stirrup. Mayehlangene kodwa abizwa ngani ngama-ossicles. Yiwo-ke afoma i-part of the middle, afoma i-middle part of i-ear together with i-eustachian tube. Uyayikhumbula ngithi le tube lena e-equalizer i-pressure from both sides of i-tympanic membrane, i-eustachian tube. Nayo-ke ifoma i-part of the middle of i-ear. I hope niyayithola leyo nto leyo. And then i-inner part of i-ear isuka from laphana oval and round window. Okusho ukuthi i-oval window ne-round window zihlukanisa the middle part of i-ear and the inner part of i-ear. The inner part of i-ear ke ine-cochlea. I-explanation yami lana ayi-involve ama-parts we-human ear lawa are responsible for i-balance. Yikho ungizwa ngingakhulumanga lutho ngama-semicircular canals. Ingoba ama-semicircular canals are responsible for i-balance. Okuwukuthi-ke u-part 2 welesini yethu on human ear izobe focus specifically on i-balance. I hope niyayithola leyo nto leyo. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi-ke lokho. Into eyenzakalayo-ke ukuthi-ke kuyenzeka ukuthi kube nama-defects kwi-human ear. Njengoba wazi ukuthi kuyenzeka umuntu mhlawumbe uthothi useyagula uphethwe indlebe. Akhona-ke ama-defects endlebeni okumele-ke ukuthi wazi. Khona ebizwa nge-middle ear infection, khona ebizwa ngokuthiwa i-deafness. Ingabe i-deafness angikwazi ukulibiza kahle leli gama lelana. Ithi sibuke wona-ke lawo ma-defects lawo and then sobe sesiqedile ngelesini yethu on i-hearing. Okay, awu-2 ama-hearing defects esizokhuluma ngawo. Khona i-hearing defect okuthiwa i-middle ear infection. So sine-middle ear infection. Uyakhumbula ngithi ukuthi i-middle ear iyiphi part? Ila khona okuba khona nomoya and then kuba ama-ossicles and then kube i-eustachian tube. Angazi noma libizwa kanjalo nelagama. That's the middle ear. So if kune-infection-ke lapho-ke kuthanda ukuthi kube yinkinga-ke ekutheni sikwazi ukuzwa kahle i-sound. Yikho-ke sithi hearing defect. And then kube khona i-hearing defect okuthiwa i-deafness. I-middle ear infection ilapho khona uthola ukuthi sekune-excess build up of i-fluid kwi-middle part of i-ear. Yini ke yenza ukuthi kube ne-fluid okokuqala? Into eyenzakalayo ukuthi let's say mhlawumbe une-infection khona due to ama-pathogens-ke, angazi noma kubizwa ama-pathogens but ama-germs. Lento enithi ama-germs. Let's say mhlambe kwenzekile kwakhona izinto ey'ngenayo-ke lana ey'ngama-germs-ke endlebeni yakho-ke for ngendlela ethize. Mase ingenile-ke lezi zinto lezi-ke endlebeni yakho, indlebe izama ukuthi ilwe nazo lezo zinto lezo. Njengoba kwenzeka nakwi-flu, angithi yabo ku-flu kusuke kungene ama-germs-ke noma mhlambe leyo bacteria-ke ekhoza i-flu. Umzimba bese wenze njani-ke noma mhlambe your nose wenze njani-ke ezama ukuthi isecrete mucus noma amafinyila in an attempt-ke to wash away noma ukukhipha-ke lawo ma-germs-ke lawo angenile kuwe. Nayo-ke indlebe yenza kanjalo. Uma kungene ama-pathogens lapha noma ama-germs phakathi endlebeni, agcina esenza ukuthi manje kube nenkinga endlebeni, mhlawumbe enza ukuthi ibe swollen. Angazi noma lelo gama li-right lesilungu but iyadumba phakathi laphana noma iyavuvukala. So bese-ke umzimba uzama ukuthi ulwe nalawo ma-germs lawo ngokuthi-ke usecrete-ke i-mucus noma-ke i-fluid ezozama ukuthi yenze njani, iwashe away lawo ma-pathogens lawo noma lawo ma-germs lawo. So mawukuthi mhlawumbe umzimba uzama ukucreate-ke leyo fluid leyo, kanti manje lama-germs asefike ahlala laphana, iyagcina-ke manje mhlambe your-eustachian tube mhlambe isivuvukala, isiblockeka ngithi uyabona. Ayisakwazi ukuthi leyo fluid leyo-ke ibe washed away. Mayingakwazi ukuba washed away leyo fluid leyo, izolokhu ikhona-ke lana okuwukuthi-ke izokwenza ukuthi kube nzima-ke ukuthi kutravel ini
ama-sound waves noma ama-vibrations-ke ukuthi ebe khona phakathi endlebeni yakho kwi-middle part of indlebe ngoba sekukhona le fluid lena. Noma mhlambe-ke if there's i-pressure-ke engekho equal on either sides mhlambe of i-brain, angeke isakwazi phela ukuthi i-equalize-ke ngokuthini, sekublockekile-ke laphana because of le excess fluid esikhona and engakwazi ukudraineka. I-middle ear infection into kanjalo-ke ijwayele ukwehlela iy'ngane-ke isikhathi esiningi-ke mhlambe mawukuthi ngabe i-flu mhlambe emngenayo umuntu bese kuba ukuthi-ke kusekhritheka more of i-mucus and then leyo mucus-ke igcine isikhuphuka-ke isiblokha-ke laphana phakathi kwi-middle part of i-ear. Uthole ingane esasencane i-eustachian tube yayo kakhulu ngokwanele ukuthi ikwazi ukwenza umsebenzi wayo okuwukudraina-ke. Kanjalo-ke sekuthanda ukuthi kube nenkinga-ke ekutheni ukuthi ingane izwe. Khona-ke indlela yokuthi-ke ilapheke-ke leyo defect leyo. 1, kungasetshenziswa i-medication. 2, kungasetshenziswa into okuthiwa i-grommet. Angazi noma ngilibiza kahle igama lakhona but yiyo le i-grommet le. Le device le into nje lena ekhandwe ngoplastiki inembobo la. So there's i-opening la. This is your tympanic membrane. Le i-tympanic membrane le. So bayayifaka laphana ifike kwi-tympanic membrane ibhoboze-ke laphana ukuze phela izokwazi ukudraina i-fluid le engale ngaphakathi ngale iphume-ke la ize ngaphandle uthola ukuthi siyaphuma ngaphandle kwendlebe-ke. I hope niyayithola leyo nto leyo bese-ke uyakwazi ukuthi usizakale-ke from the middle ear infection. And then kube i-deafness. Angazi noma ngi-explain kahle kwi-middle ear infection bese kuba i-deafness. Ungakhohlwa njalo ukusubscribe. I-deafness ilapho khona umuntu partially noma-ke kube ukuthi-ke totally-ke akasezwa. So kuba ne-loss of hearing partially or total loss of hearing ibizwa nge-deafness leyo nto leyo. Ingaba khona-ke as a result of ukulimala kwama-parts are responsible for i-hearing. Njengokuthi mhlambe-ke ama-nerves-ke noma ama-parts e-brain-ke noma-ke ama-tissues njengama-ossicles kanje. Makulimela ama-ossicles obvious ngeke i-vibration ibe transmitted from the tympanic membrane to the oval window and then all the way to i-brain-ke for interpretation. Angithi uyabona. So kusho ukuthi lowo muntu lowo unenkinga yokuzwa-ke kanjalo noma-ke use-partially deaf. If ayikho-ke indlela yokuthi esizakale-ke angeke ekwazi ukuzwa at all noma angeke eze kwazi ukuzwa kahle. Nayo-ke futhi-ke i-deafness iyakwazi ukuthi i-treat-eke. 1, indlela yokuyi-treat-a-ke ukusebenzisa i-hearing aid. Le i-hearing aid le. Cabanga ukuthi nokubona-ke abantu beyifakile-ke i-hearing aid. Hearing aid-ke iyasiza ukuthi mawukuthi mhlambe khona ukulimala okube khona akusakwazi manje ukuthi kufikeke mhlambe la okumele kufikeke khona-ke isize-ke ekutheni-ke ihambisa ama-waves-ke ezefike la okumele efike khona bese-ke eya kwi-brain. Ukwazi ukusebenzisa-ke i-hearing aid ukutreat-a i-deafness noma usebenzise i-cochlear implant. Lento lena ibizwa nge-cochlear implant okusho ukuthi la kunenkinga kwi-cochlea so lo uzozama ukwenza umsebenzi i-cochlea engasakwazi ukuwenza. Angithi uyabona. So uyayibona lento indlela yenza ngayo ungazi ukuthi ithatha i-information iyenze njani ihambise iziyise kuphi kwi-brain so ukuthi-ke iza ngalendlela-ke lena ngithi uyabo kwi-brain ayisahambi from within kodwa isihamba ngaphandle-ke information iziyofika ingene kwi-brain kwi-cerebrum for interpretation. So kuya ngokuthi-ke ulimele kuphi umuntu angithi uyabona. Mawukuthi ulimele kwi-cochlea kuyinkinga-ke ukuthi ama-sound waves engakwazi ukutravela all the way but inkinga izoba sekutheni-ke ngoba ulimele kwi-cochlea kusho ukuthi-ke whatever yenziwa i-cochlea okuwu-converter-ke i-stimulus to ama-impulses angeke isenzeka leyo nto leyo and then ihambe-ke through i-nerve i-auditory nerve angeke isenzeka leyo nto leyo. Sesidinga-ke into ezo-replace-a
umsebenzi obuwenziwa-ke noma ezo-replace-a i-cochlea. Iyo-ke i-cochlear implant. It's either bazomenza i-cochlear implant depending on inkinga yakhe noma kube i-hearing aid. Let's say i-cochlea yakhe iyasebenza for example, but unenkinga mhlambe yama-ossicles. Mhlambe ingangena-ke lapho